लोगोफोर बयखौबो गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बिराद गरम आरोना बोथोरा गरमनि थाखायनो नैबे दंफां सायाव माने बिफां सायाव भिडिअखौ ससे आपडेट नोंथांमोननो शेयार खालामसै होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय लोगोफोर नैबे आपडेटआ जोबोद सिरियास आपडेट नोंथांमोना नायोब्ला बुजिगोन आरो बे जोबोद मोनसे दुखुनांथाव आरो थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव साननैसो सिगांनिफ्रायनो नुबाय थादों दा नुदों जानांगौ सोरबाया नुदों बा सोरबाया नुवाखैब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायोब्ला बुजिगोन दा नोंथांमोना एनटि ब्रह्म होननाय सासे इउटुबार बिथां ब्रादारखौ गोबाङानो सिनायखायो जानांगौ बा सोरबाया सिनाया बिथाङा फेसबुकआव नामा एसे गुबुन ओमफ्राय इउटुबाव बिनिया एनटि ब्रह्म बिथांमोना माखासे कमेडि बेफोरबायदि एक्टिं खालामनानै भिडिअ बानायबाय थायो आरो दा बिथांनि फिसाजोआ थांनाय जुननि 1 तारिखनिफ्रायनो सानडेनि 3 तारिखसोनिफ्रायनो माने गावनि लोगोखौ न'निफ्राय आलासि जाफैनायाव बा बेरायनो फैनायाव दोनलांफिननायनिफ्रायनो माने दिनैसिम न'आव सफैयाखै ना गोमानानै दं आरो दा नोंथांमोना जोबजासिम एनटि ब्रह्म जा इउटुबार ब्रादारा गोबां दिनैसिमबो माने दुखुआव दं आरो बिनि बिमा बिफा गासैबो न'खर दा फिसाजोनि मुङा जाहैबाय सनिया ब्रह्म आरो बिनि लोगोआ जाहैबाय आलायस्रि दा बेखौ माने न'आव दोनहैदोंमोन आरो ना गावसिनियाव फैनायखाय बेरायनो फैनायखाय दा बेखौ दोननो थांफिननायावनो दा बेफोरबायदि बिसोर सानैजों गोमानानै थाबाय आरो खारखोना माखो दा बेफोरबायदि नागिरब्लाबो मोनाखै दा एनटि ब्रह्म बिथाङा निउस पर्टेल एसामिस निउसावबो बिथाङा होदों आरो गोबां माने निउस पर्टेलाव बिथाङा गावनि फिसाजोखौ नागिरनो थाखाय फिसाजोनि थाखाय गोबां दुखु फोरमायगासिनो दं आरो गोबां साननिफ्रायनो नुबोगासिनो दिनैसिम नै दा 11 दिनसोआनो जाबाय आरोना दिनैसिमबो खबर गैया आरो बिथाङा गुवाहाटि पल्टन बाजारनि रेलवे स्टेशनाव मोनसे सीसी केमेरा बा टिभि फुटेजाव बिथाङा सीसी केमेरानिफ्राय बिथाङा माखासे भिडिअ फुटेजखौ मोन्दों दा बे भिडिअ फुटेजखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे माने पल्टन बाजार रेलवे स्टेशनाव बिथांमोना स्टेशननिफ्राय ओंखारनानै थाबायनाय ससे भिडिअ फुटेजखौ नुदों आरो दा बेवहाय नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन जे एनटि ब्रह्मआ मा फोरमायदों आरो बेसेबां दुखु मोनदों नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायलांबाय था आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ होलांबाय थागोन मामि साना न'आव थांमारखो फिसा नोंखौ नागिरनो आं दाबो रुमाव थाङाखै न'आव थाङाखै आं नै दाबो गुवाहाटियाव दङ नोंखौनो जेरावबो नागिरथिंगासिनो आङो फाग्ला बायदि गोदाव सोराव नों न'आव थांनो टाइमारबो नोंखौ मोनाबा जों मा जागोन फिसा थैनानै थागोन आं लायगोन फिसाखौ आं लायगोन जेरावखि थाया नों फन नङा मिथिगौ आं नोंसोरनि आखाइ मबाइल गैया आरो थाखा फैसा गैया होननानै थेवब्लाबो आं लायगोन फिसाखौ सिन्था खालामना गुबुननाव दाहार लानानै नागिरखाबाय जेब्ला आं नोंखौ मिथिखागौ नोङो थाखा फैसा गैया बिमा बिफानि आखाइयाव होननानै थेवब्लाबो नों जोंखौ बिदि गोदाव सोराव खालामहरबाय नों खोन्थाहरला फिसा जेरावखि थाया नों खिथाहर आङो आरो फैसा दाहार लानानैबाबो नोंखौ लायगोन फिसा नोङो जोंनो नांगौबाय बे बैसोआव जोंनो जानाय लोंनाय गैया उन्दुनाय बायनाय गैया फिसा नोंखौल' गोसोखांबाय थायो जोङो नोंखौल' गोसोखांबाय थायो मैया फुङाव खोमसि जानानै फिसा आं नोंखौ नागिर दासिमबो जायाखै बे गुवाहाटि एरियायाव नोंखौ नागिरगासिनो बहाबा मोनबोबायगोन नामा होननानै आंथ' मोजां मोनग्रा आरो आंखौ अनसायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन अननानै आंखौ बे फिसाखौ नागिरनायाव मदद खालाम जेसेबां हायो नोंथांमोनानो बिदिनो उसार खालामनानै आं बे फिसाखौ नागिरनो मोनाब्ला आंबो थैलांगोन ओरैनोबाबो आंहा बेमारि जानानै दंखायो आङो बेमारनि थाखाय मुलि जागासिनोमोन दिनै फिसानि टेनसननिफ्राय आं मुलि सुलि जायाखै आंखौ नागिरना मोनबोनांगौ नोंखौ आंबो थैनो थांगोन सासे फिसा आंबो थैनो थांगोन
ব্ৰহ্ম আৰু বাই দ্য ৱে মই এণ্টি ব্ৰহ্ম ইউটিউবাৰ আৰু কাৰণ মোৰ 14 বছৰ হ'ব এই ছেপ্টেম্বৰ আহি পালে মোৰ এজন সোনিয়া নামৰ ছোৱালী এটা হেৰাই আছে আৰু তাৰ লগত এজন ছোৱালী আছে মানে আলাইশ্ৰী বড়ো আলাইশ্ৰী বড়োৰ নাম লিজাও কয় আৰু মোৰ সোনিয়া ব্ৰহ্মৰ ছোৱালীৰ নাম দদেও কয় মই জানা মতে মানে এন্তে মানে আলাইশ্ৰী বড়োক মানে ঘৰত থবা যাম বুলি গুচি গৈছিলে আমাৰ ঘৰত পৰা বা আমাৰ গাঁৱৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰা মানে আজিলৈকে নাই এন্তে যোৱা ৰবিবাৰ মানে 1 তাৰিখ আবেলি মানে 3টামান বজাৰ পৰা আজিলৈকে মানে কত জায়গাত মানে বিচাৰি পোৱা নাই আৰু ঘৰতো যাই পোৱা নাই আমাৰ ঘৰতো ৰিটাৰ্ণ আহি পোৱা নাই আৰু এতিয়া মই একজেক্টলি মই জানা মতে যোৱাকালি মই পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত মই চিচিটিভি কেমেৰা চেক কৰোঁতে মানে অলৰেডি এন্তে গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত নামিছে আৰু নামি পেলাই পল্টন বজাৰ সাইডত মানে নামি গৈছে তেতিয়াৰ পৰা মানে ক'ত গৈছে ক'ত যোৱা নাই মই আজিলৈকে মানে বিচাৰি পোৱা নাই আজিলৈকে মই জহাই তহাই মই বিচাৰি আছো আৰু যাকে সবকে মই অনুৰোধ কৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ সোনিয়া ব্ৰহ্ম ছোৱালী আৰু তাৰ লগৰজনক কোনোবা যদি দেখা পায় নিশ্চয় মোক মানে সহায় কৰক অল ভিউৱাৰ্ছ বা যিকোনো মানে নিউজ চেনেল চোৱা মানুহবিলাক আপোনালোকক মই সকলোকে মই হাত জোৰিবলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মোৰ ছোৱালী য'তে দেখা পাওক মই স্ক্ৰীনৰ নাম্বাৰ দি দিম মই হয় মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হ'ল 7086201637 আৰু একবাৰ কৈছোঁ 7086201637 এই নম্বৰত আপোনালোকে য'তে দেখা পাওক মানে মোক যোগাযোগ কৰি দিয়ে বা ইনফৰমেশ্যনটো দি দিয়ে য'তেনো থাকক মই মানে আহি পেলাই লৈ যাম এতিয়া মানে আমি ছোৱালীৰ কাৰণে মই হাহাকাৰ হৈ আছোঁ এতিয়া 14 বছৰ হোৱাই নাই মানে কমপ্লিটলি ছেপ্টেম্বৰ আহি পালেহে 14 বছৰ হ'ব আৰু মানে ক্লাছ 9ত পঢ়ি আছে মাইনৰ ছোৱালী এতিয়া মই এটা কথা মানে মই চব পালে আমাৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ঢেকিয়াজুলি এৰিয়া PS ঢেকিয়াজুলি পৰে তাৰপিছত হুগ্ৰা আমাৰ পোষ্ট অফিচৰ নাম হুগ্ৰাজুলি স্কুলৰ নাম এৰেকদাও বৰদপা হাইস্কুল বৰদপা মেমৰিয়েল হাইস্কুল আৰু না তাতে পঢ়ি আছিল মানে আগতে মই কাৰ্বি আংলঙত পঢ়িবৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ এতিয়া মানে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা মই যোৱা বহাগত আনি পেলাই মই ঘৰতে ৰাখিছিলোঁ এতিয়া সন্দেহটো মোৰ একো নাই আৰু মোৰ ছোৱালীক মই মোবাইলো লাৰিব নিদিয়ে আজিলৈকে আৰু যোন ছোৱালীটো গৈছে লগত তাৰো মোবাইল নাই দুজনৰো মোবাইল নাই আৰু কাপোৰ কানি একো আনিব পোৱা নাই পইচাও নাই আমাৰ ছোৱালী তাত 1 টকাও পইচা নাই জানা মতে সেইজন আলাইশ্ৰী বড়ো তাত মানে 120 টকাহে পইচা আছে তাৰ ভিনিয়ে মানে তেল আৰু কণী চনি কিনি খাবি বুলি দি আহা এইখিনিয়ে পইচা আছে এতিয়া এইখিনি পইচা দি এন্তে ক'ত যাই আছে ক'ত ঘূৰি আছে আমি কোনো মানে কত বিচাৰি আছোঁ মানে বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়া মানে 120 টকা পইচা দি এন্তে ক'ত ঘূৰি ফুৰি আছে খাব পাইছে না খাব পোৱা নাই না ক'তবা থাকিব হৈছে না থাকিব পোৱা নাই এই কাৰণে আমি বহুত টেনশ্যন এতিয়া মোৰ টেনশ্যনটো বাদে দিয়ক হা এতিয়া ককা আইতা আছে তাৰ আমাৰ সোনিয়া ব্ৰহ্মৰ এন্তে মানে বহুত খান্দি আছে কাৰণ মোৰ মা আৰু সোনিয়া ব্ৰহ্মৰ যিটো নাকি মা আমিও বাহিৰত থাকে ছোৱালীক মানে আমি এন্তৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি মানে আজি কিবা এটা উন্নতি কৰি দিব পাৰোঁ নেকি পিছলৈ মানে কিবা এটা ফিউচাৰ এন্ডক ৰাস্তা দেখাই দিব পাৰে নেকি ভাল ৰাস্তা এইকাৰণে আমি বাহিৰত থাকি আমি শুৱালকুছিত মানে বেলেগৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি খাই আৰু মইতো বেমাৰী হয় মই টিউমাৰ বেমাৰ অলৰেডি মোৰ আছে মোৰ ঔষধ খাওয়া কিবা কিনি খাওয়া ছোৱালী নিজে জানে আৰু এতিয়া কি যে ভাবি পেলাই কি দুখত কি চিন্তা কৰি পেলাই যে আমাৰ ছোৱালী ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে বা সেইজন ছোৱালী কি ফুচলাই পেলাই লৈ আহিছে মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ মানে ফুচলাই আনিছে না দুটাও একেলগে মানে মিলিজুলি কথা পাতি পেলাই আহিছোঁ মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু য'তে নাথাকক মই হাত জোৰি পেলাই কৈছোঁ আমাৰ সোনিয়া ব্ৰহ্ম আৰু আলাইশ্ৰী তোমালোকে ঘৰত গুচি আহক তোমাৰ লগত একো দুখ নাই আমি আৰামছে ৰাখিম তহঁতে ঘৰতে থাকক আৰু মই বড়ো ভাষাত ক'ম मामा सना प्लिज अन्नानै नों न'आव फैफिननाय सना नोंनि थाखाय जों गोदाव सोराव दिनै हारसा थारैनो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ निउसनि गेजेरजोंबो आरो गावनि जे फेसबुकनि गेजेरजोंबो बिथाङा गोबां माने दुखुजों माने गाबै गाबै गावनि फिसाजोखौ नागिरदों जों बयबो मिथिखायो गावनि फिसाफ्रा गोमाजायोब्ला बेसेबां दुखु मोनगोन बेसेबां आलाय सिलाय दा बे गथ'फ्रा मा जानानै दंहैयो उन्दै गथ'फोर बबेयाव मा दङ दा बिसोरनि आखायावबो
थाइसेबो रां गैया होनदों खालि 120 टाका नामाल' फैसा मोनलांदों जाहैदों आरो बिथांमोननियाव माने मबाइलबो गैया सिमबो गैया बेफोरबायदि खौरां लानो दा बेखौ लानानै गोबां दुखु आरो सान्ति गैयै थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जोबोद दुखुनांथावना बे मोनसे जाथाया बेफोरबायदि माखासे सिचुवेसनफोरा बा जाथायफोरा नों आंनि गेजेरावबो जानो हागौ मालाबा समाव बेखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ गोबां सापर्ट खालामनांगौ आरो बिसोर जाय हिन्जावसाखौ सोरबा बायदिया नुसनबायोब्ला बिफाया बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ खोन्थाखादों आरो आं स्क्रिनावबो होना होदों नै बेवहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ हाजारसे हायो शेयार खालाम मानोना बैसोर गथ'फोरखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला बा गथ'फ्रा सोरनिबा भिडिअ नायनायाव बा मबाइलफोरखौ दांनायाव जुदि नुसनबायोब्ला बिफानि अननाय गाबनाय बिमानि गाबनायफोरखौ गोसोखांनानै बा अनखांनाय मोननानै बिथांमोना खबर लाहरो फैफिननो हानायनि राहा मोनो दा नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामदो आरो लोगोफोरथ' नैबे दुखुनांथावना माखासे आपडेटखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय स' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन भिडिअखौ हाजासे हायो शेयार खालामदो।